wait for me! Okay, all the line! Any one of you! Not after that you get problem! Želimir Željko Obradović. Zašto se ovog čoveka plaše? Zašto ga svi toliko poštuju? Šta mu daje pravo da viče na igrače, da urla pored out linije, da komanduje kao general na bojnom polju? Trener koji ne trpi izgovore, ne poznaje kompromis i nikada ne spušta ga. Čovjek čiji autoritet nije došao preko noći, već je izgrađen kroz rad, disciplinu i pobede koje su menjale istoriju igre. Pred nama je priča o čoveku koji je tokom 30 godina osvojio rekordnih 66 trofeja i čak 9 puta podigao evroligaški pehar sa 5 različitih klubova. Ali sve je počelo daleko odavde, u malom Čačku, gde je kao dečak otkrio svoj beskrajni san. Mladi Željko odrasta u srcu Šumadije, u toploj, ali i skromnoj porodici. Otac je želeo da sin primi zanat i radi u fabrici Sloboda, ali je dečak već tada znao gde je njegovo mesto. Mi smo nosili stripove, a on je čitao knjige o košarci. Njemu je košarka bila sve, prisećaju se prijatelji. Dečak sa namernim pogledom i voljom od čelika grabi loptu, trenira u dvorištu. Upravo tu, na školskom terenu, rođen je nadimak Žoc Cepač, jer je Željko raspametio obruče često više nego iko. U svojoj sredini, među drugarima, bio je neobično skroman, čak druželjubiv dečak koji je voleo šalu. I kao dete smo ga voleli, jer je bio druželjubiv, a voleo je i da popije. Mi smo bili kao jedna familija, priča jedan od drugova iz Čačka. Okupljanja s prijateljima posle utakmice nisu mu strana. Nije ga promenilo ni novac, ni slava, naglašava blizak prijatelj. Nije ga ni para ni slave promenilo. Živi normalan život. On je broj 1 kao svetski trener. Istovremeno, jednako je strog prema sebi kao i prema drugima. Ovaj kontrast, nadprirodna ambicija i skromnost van terena, oblikovaće njegov kasniji stil trenera i vođe. Njegovi nastupi na parketu, kao igrača, održavali su istu disciplinu i strast. Kada je ubrzo sa 31 godinom prešao u kultni tim Partizana, malo je ko mogao pretpostaviti da će njegove cipele zameniti odelo trenera na pragu njegove najveće avanture. Leto 1991. Utopljeno u boje ekipe Partizana. Pogled mladog igrača koji još nije ni osetio znoj poslednje utakmice. Najobičnije utakmice ga nisu zadržavale. Njemu su bile važne sudbine, titule, legende. I onda, odjednom, poziv pred administraciju kluba. Iznenađenje. Predsjednik kluba i legendarno imena samo gledaju. Čekaju da izgovori jasnu odluku. Dogovor koji će zaovek promeniti dečakov sudbinu. Po povratku sa priprema za reprezentaciju, sazna da ga čeka sastanak u tami sale. Dušan Ivković, šef tadašnje košarkaške države, saopštava mu da će biti kapiten, ali potom dolazi pitanje. Šefovi Partizana pitaju da li ćeš postati trener. Mladi hrabar, 31-godišnjak stupa na nepoznato. Kroz prste legendi vidi podršku i školu. Profesor Aleksandar Nikolić, pedantni starješina košarke, dolazi kao savjetnik mladom treneru. Ideja je bila da sve to radi pod vođstvom iskusnog Nikolića. Tako počinje njegov put. Profesionalizam te škole postaje most ka usponu. Ubrzo, sezona 1991/92 kreće teško. Jugoslavija se raspada, Partizan igra međunarodne utakmice u inostranstvu zbog sankcija, mladi trener preuzima svoj prvi tim, spreman da vodi mladi sastav. Plan mu uspeva. Predrag Danilović, Žarko Paspalj i drugi predvode tim kroz oluje konkurencije. Eksplozija energije prati svaki pas i skok i na kraju Partizan ruši velikane u finalu Evrope 1992. Iz tame granice i ratnih vetrova rađa se trojna kruna. Nacionalno prvenstvo, nacionalni kup i titula evropskog šampiona. Sa druge strane terena, atmosfera je glasna kao trenerova strast. On postaje najmlađi šampion Evrolige, ali u sebi nosi mudrost koja traži novi preporod. Ništa više ne može ostati isto. Mladost, a već legenda. Gde god stane, obeleži žilavu disciplinu.
On je tvrdoglav ideolog košarke, poštovanje pravila, čvrsti redovi, jedinstvo tima. Njegovi igrači znaju, nema ličnih agendi, svaki pas, svaka korekcija ima svoje mesto. Trening je sveti ritual, kao i plan. Svaki dnevni trening se izvodi sa apsolutnom koncentracijom i preciznošću. Nema prostora za opuštanje ili nezainteresovanost. Igrači su pozvani da daju 100% u svakom trenutku, fizički i mentalno. Opisuju oni koji su prošli kroz njegov rad. Jedna od njegovih osobina je netolerancija prema zvezdicama. Svi rade za kolektiv. Velikom igraču pre stoji skromnost nego koketiranje s egom. Svaki igrač ima jasno definisanu ulogu. Često ističe, odbacujući hirove. Na utakmicama pokazuje drugu stranu. Taktičko inženjerstvo, precizno po svakom detalju. Njegova nauka košarke stalno se prilagođava uslovima. Dok drugi drže plan na suvozačkom sedištu, njemu je svako takmičenje hemija i kalkulator u isto vreme. Obradović nije dogmatičan. Prilagođava sisteme dostupnom rostera i karakteristikama protivnika. Pre svega, odbrana je osnovni stup svake njegove koncepcije. Pritisak na loptu, brze rotacije, perfekcionizam u pokrivanju linija prodora i stalna briga za pozicioniranje, sve to lomi napade rivala. Timovi pod njegovim vođstvom žive na malim marginama. Jedna promjena u postavi ili nepažnja u rotaciji može srušiti ceo napad protivnika. On insistira da odbrana bude kolektivna odgovornost. Svako koš zaštita je timska, a ne pojedinačna herojka. Takav pristup lomi protivnike koji se oslanjaju na individualne kvalitete i primorava ih da se predaju kolektivnoj mašini koju je on sazidao. Na ofanzivnoj strani njegov sistem je majstorski orkestriran. Napad se ne svodi na čekanje da jedan igrač reši probleme. Cilj je stvaranje situacija u kojima ne postoji jedan nosilac igre, već se kvaliteta rađa iz kolektivnog dolaženja do šuta. Kretanje bez lopte, harmonične izmene blokova, iskorišćavanje trčanja krila i prodora beka, te stalna težnja za čitanjem reakcija odbrane postaju mantra. Obradović ume da oblikuje igru tako da tim deluje kao jedno telo. Pas iza leđa menja tempo, ekran stvara prostor, a završnica je plod mnogobrojnih sitnica koje su se dogodile pre poslednjih 5 sekundi na semaforu. Njegov rad na treningu podsjeća na ručni rad starih majstora. Iscrpni, precizni, ponavljajući pokreti dok igrači ne postanu automati. To je stroga škola u kojoj se navike kuvaju iz dana u dan. Video analize su religija. Svaka greška se raskomada do korena, a svaki uspeh se pretvara u novu jedinicu znanja koja se ugrađuje u kolektivni sistem. U psihološkom smislu, Obradović je kombinacija učitelja i strogog, čudljivog šefa. Oštar u kritici, ali fair, uveren da je bolna istina često jedini lek za rast. Igrači koji izdrže taj proces izlaze iz njega ne samo kao bolji sportisti, već i kao ljudi spremniji za životne izazove. Njegova sposobnost da prilagodi stil timu i okolnostima je možda ključni element koji ga izdvaja. Nije tvrdoglav idealista koji nameće jednu formulu svetu. On modeluje svoje ideje prema ljudima koje ima. U nekim sezonama teži fizikalnosti i dominaciji ispod obruča. U drugima naglašava brzinu i razmenu lopte. Uvek ima osnovni kostur strategije, ali detalji su prilagodljivi. To je taktička inteligencija. Sposobnost da u sekundi prepozna šta će protivnik pokušati i kako će njegova ekipa morati da reaguje. Usponi u njegovoj karijeri nisu bili slučajnost, već rezultat metode. Prvi veliki trenutak došao je kada je sa skromnim timom napravio istoriju i osvojio najveće titule protiv mnogo moćnijih protivnika. Ti rani trijumfi pokazali su svetu da njegova metodologija funkcioniše i da disciplina ne poznaje granice. Kasniji periodi u različitim klubovima samo su potvrdili obrazac. Bez obzira na boju dresa, strukturu budžeta ili istoriju kluba, tamo gde je stigao, ostavio je prepoznatljivu arhitekturu igre i kulturu pobednika. Iz prašine Partizana, osvojenog 1992. sanjao je veće ciljeve. Bio je na pragu svetske scene. Nakon toga je radio u Španiji, osvojio titule i nastavio niz pobeda koje su potvrđivale njegov taktički pristup. U Atini je stvorio eru u kojoj je Panathinaikos postao sinonim uspeha. Pobednički stroj koji je donosio titule i oblikovao kulturu kluba.
U Istanbulu je sa Fenerbahčeom doneo novu dimenziju uspeha i osvojio Euroligu 2017. Svaki od tih poduhvata imao je svoju dramu. Pobede su bile uvek plod detaljnog rada, čvrste pripreme i sposobnosti da tim podigne moral u ključnim momentima. Ukupno, 9 puta je bio na evropskoj kruni. Više od pola veka posvećenosti košarci i decenije provedenih na vrhu. Taj niz titula nije samo statistika, već dokaz kontinuiteta, sposobnosti prilagođavanja i stalne želje za učenjem i poboljšanjem. Željko Obradović nije samo osvajao trofeje, on je graditelj institucija. Svi koji su prošli kroz njegove timove naučili su da rade kao prvi. Igračka kultura u klubovima izgrađena je na standardima koje je postavio. Njegov rad označio je prelaz na viši nivo discipline i profesionalizma u organizacijama. Danas je gotovo pravilo. Bez ozbiljnog rada ne može se ući ni u vrh Evrolige. On je taj ko je to uspostavio. Pogled na njegov uticaj pokazuje da su mnogi njegovi bivši igrači nastavili trenerske karijere. Asistenti su osnivali svoje škole, a lista trenera koji u svom radu primenjuju njegove principe duga je i razgranata. Njegova škola stvorila je generacije koje su nastavile njegov mentalitet i podigle standarde profesionalnosti širom kontinenta. Uticaj na klubove i lige ne meri se samo titulama. Meri se promenjenim pristupom radu, selekciji i razvoju mladih igrača. Sam svet košarke ga je prepoznao kroz brojne nagrade i priznanja. Institucije i navijači ga poštuju, a njegovo ime nosi težinu istorije. Kroz svoje škole i seminare delio je znanje sa kolegama iz cijelog sveta, ostavljajući neizbrisiv trag u načinu kako se danas radi u profesionalnoj košarci. Poslednje poglavlje njegove karijere pisano je povratkom u Partizan. Dolazak kući u leto 2021. bio je mnogo više od sentimentalnog čina. Bio je to pokušaj da se zatvori krug i obnovi duh kluba. Taj povratak doneo je novu energiju, vratio veru navijača i pokazao koliko snažno jedan čovek može da utiče na kolektivnu svest. U prvoj godini gradio je temelje, vraćao profesionalizam i identitet. Druga sezona pokazala je pun efekat. Partizan se vratio u vrh, osvojena je regionalna titula ABA lige 2023, dokaz da projekat sazreva i da je vizija imala smisla. Ipak, kao i svaka velika saga, i ova ima trenutke bola. Periodi kada rezultati ne prate očekivanja testirali su njegovu istrajnost, ali i sposobnost da prepozna trenutak za odluku. Odlazak iz trenerske karijere došao je kao tih, dostojanstven čin. Nije bio trenutak poraza, već izbor koji odražava svest o sopstvenom doprinosu i odgovornost prema klubu i igri. Ostavština koju je ostavio ne meri se samo zlatom u vitrini, već u promenjenim ljudima, novim trenerima, profesionalnim standardima i u globalnoj promeni doživljaja evropske košarke. Njegova priča je više od sabiranja uspeha. To je testament kako posvećenost, disciplina i inteligencija mogu transformisati sport i živote ljudi koji ga igraju. Kada pokušamo odgovoriti zašto je Željko Obradović najbolji, ne možemo se zadovoljiti površnim objašnjenjima. To je kombinacija njegove taktičke briljantnosti, neumorne radne etike, sposobnosti da izgradi kolektivni identitet i hrabrosti da preuzme odgovornost u teškim trenucima. To je trener koji je znao da svaku utakmicu pretvori u lekciju, svakog igrača u učenika, a svaki poraz u temelj za novo znanje. Njegova velika vrednost nije samo u broju osvojenih trofeja, već u načinu na koji je oblikovao košarku i ljude koji je igraju. Na kraju, ostaje slika koja najbolje oslikava njegovu veličinu. Čovek na klupi, fokusiran, bez preterane pompe, koji posmatra igru i u tišini vidi budućnost. Tišina pred oluju, plan pred scenarijem, disciplina pred slobodom. To je slika Željka Obradovića, trenera koji je kroz strast i rad postao merilo naše igre. I dok se njegovo ime izgovara u dvoranama, na ulicama i u razgovorima mladih trenera, njegova priča nastavlja da inspiriše. Jer pravi primeri ne umiru sa poslednjim zviždukom sudije, već žive u svemu što su ostavili iza sebe.